Postoje igrači koji osvajaju trofeje. Postoje igrači koji osvajaju srca. A onda postoji Dragan Stojković Pixi, čovjek koji je uradio oboje i pri tome nosio teret koji većina ljudi nikada ne bi mogla da zamisli. Ovo je priča o dečaku iz Niša koji je postao simbol čitavog jednog naroda. Priča o geniju koji je fudbalskom svetu pokazao da Srbija postoji na mapi. Priča o trenutku koji je zauvijek promenio život jednog čovjeka i zbog kojeg je cijel Balkan plakao. Ali da bismo razumeli Pixija, moramo da krenemo od početka. Niš, kasne 70. Grad poznat po svojoj istoriji, po tvrđavi, po posebnom karakteru svojih ljudi. I na ulicama tog grada jedan dečak je danima i satima provodio vreme sa loptom. Nije imao najskuplju opremu, nije imao najmoderniji teren, ali imao je nešto što se ne može kupiti ni na jednom mestu na svetu. Dar koji se rađa sa čovjekom. Dragan Stojković je već kao dete bio drugačiji od ostalih. Dok su drugi dečaci trčali za loptom, on je delovao kao da lopta trči za njim. Kretao se po terenu sa elegancijom koja nije bila karakteristična za njegov uzrast. Video je prostor pre nego što bi se otvorio. Dodavao je loptu tamo gdje sa igračima još nije ni palo na pamet da će biti. Kada je sa 17 godina stigao u Radnički iz Niša, stručnjaci su odmah znali. Ovaj dečak nije normalan, ovaj dečak ide daleko. I otišao je. Crvena zvezda Beograd, klub sa tradicijom, sa navijačima koji dišu fudbal, sa pritiskom koji bi slomio i najjačeg. Kada je Pixi stigao, od njega su očekivali mnogo i on je isporučio sve i mnogo više. Na Marakani Pixi je postao bog. Nije bila stvar golova, mada ih je dao mnogo. Nije bila stvar asistencija, mada ih je upisao bezbroj. Bila je stvar načina na koji je igrao. Sa loptom na nozi izgledao je kao da se igra. Kao da mu je sve lako. Kao da fudbal za njega nije posao, nego je to jednostavno bio on, njegova priroda, njegovo disanje, njegova sloboda. Navijači su mu dali nadimak Pixi. I taj nadimak je ostao zauvek, jer je opisivao nešto što reči teško mogu da uhvate. Neku čaroliju, neku lakoću, nešto neuhvatljivo što si morao da vidiš svojim očima da bi verovao da je moguće. Ali Pixijev pravi trenutak slave u Crvenoj zvezdi došao je 1991. godine. Godina koja će ostati urezana u istoriju srpskog i jugoslovenskog fudbala zauvek. Finale Kupa evropskih šampiona. Bari, Italija. Crvena zvezda protiv Olimpika iz Marseja. Cijel Balkan je te noći bio budan. Televizori su bili uključeni u svakoj kući, u svakom kafiću, na svakim ulici. Ljudi koji se inače nisu interesovali za fudbal, sedeli su i gledali. Jer ovo nije bila samo utakmica. Ovo je bila šansa da jedna mala zemlja u burnim vremenima pokaže Evropi i svetu ko je i šta je. I Pixi je bio tu, na terenu, sa kapetanskom trakom na ruci, sa odgovornošću čitave nacije na leđima. Utakmica je završena 0:0 posle produžetaka. Penali. Kada je Pixi hodao katački za penal, stadion je bio tih onako kako stadioni budu tihi samo u najvećim momentima. I on je šutirao. I postigao je gol. Mirno, precizno, bez treme, bez okleva. Kao da je celog života trenirao za ovaj jedan trenutak. Crvena zvezda je pobedila na penalima. Postala je prvak Evrope. I Pixi, dečak iz Niša, bio je jedan od heroja te noći. Cijel Balkan je plakao. Od sreće, od ponosa, od osjećaja da je nešto nemoguće postalo moguće. I u centru svega toga bio je jedan čovjek sa loptom i osmehom koji nikada nije nestajao. Ali postoji jedna priča o Pixiju koju malo ko zna. Ili preciznije, postoji jedan trenutak koji definiše ko je Pixi zapravo bio kao čovjek, a ne samo kao igrač. Svetsko prvenstvo 1990. u Italiji. Jugoslavija je imala jedan od najtalentovanijih timova na turniru. Savić, Prosinečki, Boban, Šuker, Jović, Stojković, tim koji je mogao da ide do samog kraja. U četvrtfinalu Jugoslavija je igrala protiv Argentine. Utakmica je bila neizvesna, napeta i završila se bez golova posle produžetaka. Penali. Pixi je izašao da šutira. I promašio je. Jugoslavija je ispala. Zamislite taj teret.
Zamislite kako je izgledalo hodati nazad prema saigračima posle promašenog penala koji je eliminisao čitavu naciju sa svetskog. Kamere su snimale njegovo lice, svet je gledao, ali evo šta malo ko pamti. Pixi nije pobegao od toga, nije se sakrio, nije tražio izgovore, izašao je pred ljude, pred kamere i rekao istinu. Rekao je da je on promašio, da je to bila njegova greška i da mu je žao. Bez izgovora, bez priča, bez prebacivanja krivice. U svetu gde se zvezde često kriju iza PR menadžera i pažljivo odabranih reči, Pixi je bio sirova, nefiltrirana iskrenost. I to je paradoksalno učinilo ljude da ga vole još više, jer u trenutku poraza vidjeli su ne samo fudbalera, već čoveka, pravog čoveka. Nakon Crvene zvezde, Pixi je nastavio da piše svoju priču u inostranstvu. Olympique Marseille, jedan od najvećih klubova u Francuskoj. Tamo je igrao sa i protiv najvećih zvezda tog doba i pokazao da srpski fudbal može da se nosi sa bilo kim. Ali možda najinteresantniji deo Pixijeve inostrane karijere je Japan, Nagoya Grampus. U vreme kada Japan tek počinjao da gradi svoju profesionalnu fudbalsku ligu, Pixi je stigao tamo i bukvalno promijenio taj sport u celoj zemlji. Japanski navijači su obožavali Pixija. Nisu ga vidjeli samo kao stranog igrača koji dolazi da uzme novac. Vidjeli su u njemu nekoga koji je zaista volio fudbal, koji je davao sve od sebe u svakoj utakmici i koji ih je tretirao sa poštovanjem. Pixi je u Japanu ostao godinama, naučio je jezik, razumeo je kulturu, izgradio je veze koje traju do danas. I kada se penzionisao kao igrač, Japan mu nije rekao zbogom, pozvao ga je ponovo, ovaj put kao trenera. Kada je Pixi uzeo trenersku licencu, mnogi su se pitali hoće li biti uspešan. Trenerski posao je drugačiji od igranja. Zahteva drugačiji tip inteligencije, drugačiju vrstu strpljenja, drugačiji način gledanja na fudbal. Ali Pixi je i tu pokazao da je poseban. U Nagoji izgradio je tim koji je igrao elegantan, tehnički, napadački fudbal. Fudbal koji je ličio na njega samo kao igrača, jer veliki treneri uvijek uče od svog iskustva, a Pixi je kao igrač prošao kroz sve škole fudbala, jugoslovensku, francusku, japansku, i od svake uzeo ono najbolje, a onda je stigao poziv koji nije mogao da odbije. Reprezentacija Srbije. Kada je Dragan Stojković preuzeo srpsku reprezentaciju, zemlja je bila u fudbalskom kaosu. Rezultati su bili loši, atmosfera u timu bila je napeta, navijači su izgubili veru. A onda je Pixi ušao. I nije odmah sve postalo savršeno. Fudbal ne funkcioniše tako, ali polako, utakmica po utakmicu, Pixi je počeo da menja kulturu unutar tima. Uveo je disciplinu, ali i slobodu, tražio je od igrača da budu hrabri, da igraju bez straha, da veruju u sebe. I igrači su poverovali, jer kada ti čovjek koji je sam bio u centru najvećih momenata srpskog fudbala kaže da možeš, teško je da ne veruješ. Srbija se kvalifikovala za svetsko 2022. u Kataru. I na tom turniru mladi srpski igrači pokazali su Evropi i svetu da srpski fudbal nije mrtav, da postoji talent, postoji karakter i postoji budućnost. Ali hajde da na kraju stanemo i razmislimo o tome šta Dragan Stojković Pixi zaista znači za srpski fudbal i srpski narod. U vreme kada je Jugoslavija nestajala, kada su granice postajale krvave linije na mapi, kada su ljudi gubili domove, prijatelje i budućnost, Pixi je igrao fudbal. I kroz tu igru davao je ljudima nešto zbog čega su mogli da se raduju. Razlog da se osmehu. Dokaz da lepota postoji čak i u najtežim vremenima. Nije to mala stvar. Nije to nimalo mala stvar. Jer sport ima tu posebnu moć. Moć da zaustavi vreme na 90 minuta, da zaboraviš na sve probleme i da se preneseš u svet gde jedino što važi je lopta i teren i čovjek koji trči za njim. I Pixi je bio taj čovjek. Decenijama. Najpre kao igrač, sada kao trener. Uvek sa istom strašću, istom ljubavlju prema lopti, istom posvećenošću. Dečak iz Niša koji je naučio sijeo svet da izgovara ime svog grada. Genije koji nije tražio slavu, ali je slava tražila njega. Čovjek koji je u porazu bio dostojanstven, a u pobjedi skroman. To je Dragan Stojković Pixi. I srpski fudbal može da bude zahvalan što ga je imao. Šta vi mislite? Da li je Pixi najveći srpski fudbaler svih vremena? Javite nam se u komentarima.